Asivule kumaHebheru sahluko 8 kusuka kuverse 1 kuya 13. MaHebheru sahluko 8. Umnyombo waloku lesasikushido ngunanku. Sineke sinalo njalo umpriest lomkhulu losewahlala ngasekudla salomkhulu losesihlalweni sebukhosi ezulwini. Nguye losikhonde endzaweni lengcwele ethendeni lekuhlangana lelingilo sibili lelakhiwa yinkhosi hayi ngumuntu. Wonke umpriest lomkhulu ukhethelwa kunikela kuNkulunkulu ngetipho nangemihlatshelo. Ngakho-ke nalompriest lomkhulu kudzingekile ukuthi abe nako latakunikela. Kube abesesemhlabeni abengeke abe ngumpristi nakancane nje, ngoba phela lapha emhlabeni bakhona abapristi labanikela ngetipho ngekwemithetho. Bona bakhontela uloko lokungumfanekiso nesitfundi saloko lokungiko sibili kwasezulwini. Ngobe ngesikhathi Mose asata kwakha lithende lekuhlangana, uNkulunkulu wamyala wathi ucaphele ukuthi konke ukwende ngaleyo ndlela lowakhonjiswa yona entsabeni. Kodwa Kristu sewunikwe inkonzo lephakeme nalenkhulu kuneyabo, njengobe nalesivumelwane langumlamuli wase emkhatsini waNkulunkulu nebantfu singulesingcono ngobe sinikelwe tethembiso letingcono. Ngicela siphoze lapho nje sivumelwano njengobe nalezivumelwano lo Kristu angumlamuli waso emkhatsini waNkulunkulu nebantfu lithi singulesingcono ngobe sisekelwe tethembiso letingcono. Kunetinto letingcono la lesitibonako kulesivumelwano. Ngicela sichubeke ke. Kube sivumelwane sekucala beside sici besingeke sithingeke sivumelwane sesibili. Sinake ke lapho kusho ukuthi sesivumelwano sesingakhi sesibili. Sekucala besinani besinesici. Verse 8. Kodwa uNkulunkulu sive sakhe usikhanza sinesici nakathi tiyeta tikhatsi kusho inkhosi lapho ngiyakwenda sivumelane lesisha nesive saka-Israyeli kanye nemndeni wakaJuda. Sikunake ke uNkulunkulu uletha siprofeto le encwadzini kubo Jeremiya uthi utawukwenta sivumelwano lesisha nendlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda, ngoba letive bese bekusive sinye, kepha ngenxa yekuthi labanye babe sebalandzela tithixo kakhulu base baba nekwehlukana. Israel emakhosi akhe aholela abantu ekukhondeni tithixo. Kwase kuthi Juda lobe kahlangene naBenjamin bona batimisela ekukhondeni simakadze kuphela. So emakhosi lamanengi akaJuda wona bekane kuthi misela kukhonda uNkulunkulu. uNkulunkulu ke uthi utakwenda sivumelwano lesisha nesive saka-Israyeli nemndeni wakaJuda. Ngicela ke siwanake lawo magama ngoba kusho ukuthi kukhona sivumelwano lesidzala. Uthi uNkulunkulu lesive sakhe usikhanza sinesici. Lo verse 7 uthi lesivumelwano sinesici, but la ku verse 8 lo 8 sewuyasho lokuthi lesici kahle kahle asikho kulomthetho
sikulabantu akusile mithetho lekumele ukuthi ishintshe iqine ngoba inkinga ikulabantu njenyalo sibona kubulalana nekuthi bulala sibona kuhlukumetwa lokuhamba embili ngibeke kanjalo kubesifazane labanye bakhuluma ke ngekuthi kucine imithetho kanalona bewushaywe ekuqaleni bewungasolo abasho ukuthi bashaya lothambile bebashaya loqinile ikuphi inkinga ayikho emthethweni inkinga isenhlitweni yemuntu inkinga inhlityo yemuntu so nalapha ke uNkulunkulu ukhanza ukuthi bantu noma abakhombisile lokuthi bamkhonde kanjani but bantu banenkinga ekulandzeleni letimiso takhe uNkulunkulu kwese uthi utawukwenda sivumelwane lesisha ake sichubeke size sifike ke kulo 13 bese sengifuna sinake naku ke Lesivumelwane aseyufanana naleso lengasenda naboyise ngesikhathi ngibabamba ngesandla ngibakhipha eveni laseGibhithe abasigcinanga leso sivumelwane sami ngakho ke nami angibange ngisabanaka isho inkosi Ngulesi ke sivumelwane lengiyawusenda nendlu yaka-Israyeli ngetikhathi letitako isho inkosi ithi ngiyawufaka imithetho yami etingcondvweni tabo ngibhale etinhlitiyweni tabo ngibe uNkulunkulu wabo bona babe sive sami yes uthi ke ngiyawufaka umthetho wami kulesivumelwano lesisha ngitawubhala etinhlitiyweni tabo imithetho yami ibe sengcondvweni yabo ngiyibhale etinhlitiyweni tabo kukhona laba timoto tethu atifanani tikhona letimoto letinye bathi mawuhamba ngayo bese i-cruise kuthiwa yini lokwe ku-cruise la khona mase uthinze letindo takhona le speed sitawube sesiba lapho nje mangabe ng80 noma uyanyathela noma unyatheli sitaw seyisibambile nje le moto ungasho ukuthi yakho ayikwendi lokho nami ngiyabekisa nje ngetimoto so bese yabamba ke lapho kusho ukuthi le moto leyo lo mthetho wangaphandle awusayi affect mangabe usethe kulo 80 kanti vele kumele ihambe nga80 ayisa affectwa ngilo mthetho wangaphandle seyibanjwe ngilo mthetho wayo lo la ngekhathi uthi ke uNkulunkulu sengidawushintsha lo mthetho ngeke usaba ngaphandle sengidawufaka etinhlitweni tebantu kuze kuthi bate ukhona kungikhonda ngendlela lefunwa ngimi ngoba lo wangephandle umthetho uyaphunyuka bayehluleka ukhanza leso sicu ke uNkulunkulu beunjani lo mthetho lebewehlula labantu la uNkulunkulu abathutha khona kuze anginithuthe kulo mthetho lo hayi ukuthi lo mthetho uyinkinga noma unenkinga kepha inkinga ikulabantu ngoba uNkulunkulu ufuna lobudlelwane nalabantu sewuthi ke
angilungise lendlela lesitawuba nebudlelwane ngayo ngoba kulomthetho lomdzala it was more external. Ngicela sesiwubuke ke lo mthetho waMose ku-Exodus sahluko 24. Ku-Exodus 24 singaqala ku-verse 1. Exodus sahluko 24 verse 1. Simakade wakhuluma kuMose wathi, yenyuka ukhuphukele kuSimakade, wena na-Aaron, na Nadibi, na Abihu, kanye nebaholi bema-Israyeli labangu-70. Nikhothame nikhonde nisekhashana. Wena-ke Mose, ubosonzela kuSimakade, kodwa laba labanye bangacali basonzele kimi. Bamfu kufanele bangenyuki nawe. Mose wahamba wafika wabatshela yonke imiyalo nemithetho yaSimakade. Bonke bantu baphendula kanye kanye bathi, onke emavi la wakhulumile Simakade siyawukuwenda. Mose ubatshela ini yonke imiyalo onke emavi la wakhulumile Simakade. Ubaniketa indlela ukuthi ufuna baphile kanjani kuze batoba nebudlelwane naye. Mabeva lamavi bathini bathi siyakwenda. Ngaze ngakhumbula emshadweni. Akhuluma umfundisi bese lalabashadako bathini ngitawukwenda. Kulokunye usuka ngeva lutho usuka ngathi utokwendana. Kulokunye ngoba ubese ubona la kuphileni ukuthi lo muntu engabe bekathi utakwendana. So nalabantwana baka-Israyeli ke ngekuva bumnanzi bekuthi hey uNkulunkulu uthi utawubendela naku mabenda naku baza sitakwenda. Asichubekele kuverse 4. Mose wawabhala phansi onke emavi aSimakade. Wavuka ekuseni ngeluvivi wakha lilade phansi kwentaba ngematshe langu-12 labemele Tivet ema-Israyeli. Wafuma emajaha eTivet ema-Israyeli anikela iminikelo yekushiswa ngemihlatshelo ngetinkunzana taba ngeminikelo yekuthula kuSimakade. Mose wathatha ingxenye yalengadi wayifaka emigezelweni. Lenye yayo wayinyenyeta etikwelilade. Wase uthatha incwadi yesivumelwano. Wayifunza bonke bantu balalela. Yes. Ngicela sinake ke. Bakhuluma bathi konke lokushiwo nguSimakade siyawukwenda sikulalele. Niyeva utholo bayavuma. So makhuluma Mose lamavi alesivumelwano. Ngicela ke njengebafunzi beBhayibheli nihambe niyofunza kusukela kusahluko 20. Bangakho nje labafunza eGenesis 31 labenda ihomework. Monye magelikheli. Bengina 100 lebengida umhlukanisela bonke labafundzile so utaba wakho kuphela manje. Ngiyathi ukuthi kungenteka bakhona labanye labafundzile ngilothi bebesaba ukuthi emva kwalokho utawube usubudana umfundisi. Kuhle lokuba ngumntwana nophaphaphako nje noma ungathi ukuthi takwendekane emva kwalokho. Congratulations man. Yes. So bathi ke hayi sitawukwenda noma yini lokusho konkosi sitawukwenda. Uyabafundzela balalela bathi hayi baphike nje ukuthi amen. Ngicela ugcine nga-8.
Mose wase uthatha lengadi leya isemigezelweni wayinyenyeta ngayo labantu akhuluma athi lena ingadi yesivumelwano simakade lasende nami macondzana nalamavi. Ngicela ke la kulesivumelwano lesitsala bekusebenza kakhulu ingadi. Kulesivumelwano lesitsala kukhona la kukhulunywa nangeluswayi khona salt covenant bakukhulunywa ngaDavid. Kusho ukuthi khona letinye izivumelwano lebetendiwa ngeluswayi letinye tendiwa ngengadi. Lesa David lokuthi kufakwe luswayi kuthi sendiwa ngeluswayi ngilokuthi luswayi luyapreserve lugcina into ingaboli. Lesa David bekusho ukuthi angeke siphele si permanent si everlasting. Bekwendiwa ningive kahle mangithi lethi vumelwano betendiwa ngeluswayi nangengadi sivumelwano lesitsala. Bese ke kulethi vumelwano leti ngicela sesicaphune naku la kusho koNkulunkulu kuExodus 23 verse 26. Sike siyivule kancane lencwadi yesivumelwano. Ngicela nine niyofunza kusahluko 20 kuze kube ngisahluko 24 la nitawukhanza khona ukuthi bekuvunyelwana ngani. Kulo 23 Exodus verse 26 uthini ke? Kude umfati lotawuphunyelwa sisu nalotawuba yinyumba eveni lenu. Ngitanipha impilo lenze. Angithi niyabuva bumnanzi bala. Kude umfati lotawuphunyelwa sisu, kude umfati longeke abe nemntwana. Sethembiso saNkulunkulu. Bona ke bathi bayeva kusho ukuthi amen waba mkhulu. But ngeke uthathe leli verse leli ungasathathi konke kusukela kusahluko 20 kuze kutokwendeka lokho. Ake nginikhombise ke lokuthi yini lebeyihambisana naleli verse leli. Ngoba umuntu ungenteka ajuluke athi you will never have a miscarriage. I declare and decree you will never miscarry. Lomthetho lo lomdzala bekungasinje i-decree ne-declaration bekumele bende lengcenye yabo bese naNkulunkulu sewenda lokho. Beyifakani lengcenye yabo ngoba ngeke sibe nesikhathi sonke. Kusahluko 22 verse 21 Exodus. Sahluko 22 verse 21. Ningacali nisiphathe kabi noma nisigcilade sihambi ngobe nani nake nabadihambi eveni laseGibhithe. Yes. Nako lebekumele bakwenda. I-condition bekungileyo. Kuthi bantu labadihambi ningaqali nibahlukubede. Mangingabekisa nje ngibekise ngala kithi. Kusho ukuthi uNkulunkulu bekathi esiveni sakhe ningaqali nithi kubantu hasuka lelishangane leli. Bekathi uNkulunkulu wathi nje suka lelishangane then you are going to have a miscarriage. Because i-condition uNkulunkulu uthi uyatibophela nabo uthi abatibophele ukuthi yini labangeke bayende yini labangeke bayisho kubantu bekuhamba. So kusho ukuthi Israel bekati ukuthi ngeke bese uyobhampa uyojiva phambi kwaNkulunkulu. I declare and decree I'm going to be fruitful, no miscarriage, I will bear children. Suka lelishangane I will have children. Bebati lapha ukuthi ngeke baqale
because kunema boundaries kuthi lokhu utakuthola mawende kanje. Takuthola mawende kanje. Kuhle kwemntwana lokho ebuncaneni. Mangabe uthi utamupha etekuwo uthi thola ungeke kimukhala la ngengikuphe ice cream noma ini. Bese uyadesula mina ngikhale manje badinyembedi zolo tiyehla tiyabonakala. So bebangeke bethe kuNkulunkulu kani baphatha kabi letinye tive. Lokunye lengicela kunikhombisa kona kulokuvuma kwabo bathi sitakwenda. Ake sibuke esahluko 21 verse 17. Khona Exodus 21 verse 17. Localekisa uyise nome unina kufanele abulawe. Uyayivinza. Lo calekisa babo wakhe noma maku wakhe lithi kumele enziwe njani abulawe. Kusho ukuthi bekumele baqaphele lo mthetho ukuthi bathini ngamake nababe. Kumele baqaphele kuze bangetulahlekelwa ngule phathi uNkulunkulu la yethembisile. Asigcine nga verse 33 na 34 khona lapho kusahluko 21 Exodus. Nangabe umuntu ashiye umgodi lovulekile noma embe washiya lo mgodi ungakavalwa bese kugcumkela kuwo inkomo noma imbongolo, kufanele akhiphe inkokhelo yale sifuyo. Le mali kufanele ayinike umnikati lomhlawuli asale asathatha lesilwane sibe sakhe. Siphi isilwane? Lele sephukile noma lele sifile? Lesicumkele. So kusho ukuthi umuntu bekangayi kuyawudeclare kuNkulunkulu ukuthi inkosi wena ungethembisile kani ugubhe umsele kwase kugcumkela inkomo yebantu yephuka wangayibhadali. Bekumele aqale ahlawule noma abhadale lenkomo leyephukele emseleni wakhe kungikhana yayo to jump to declare phambi kwaNkulunkulu. Bewungeke ujumpe phambi kwaNkulunkulu uzubazube uthi wena Nkosi ushito evini lakho angeke lize liphikiswe livi lakho Nkosi kanti inkomo yemuntu iphukile le. So letino bethi hambisana bekathi uNkulunkulu wenda naku mina ngidawubese ngenda naku manenda naku mina uNkulunkulu ngidawubese ngendani ngidawubese ngenda naku. Lesivumelwano lesi ke bazalwane ngiso lesi kuma Hebrew la athi uNkulunkulu it was faulty. Besinesici ikakhulu ngenxa yokuthi bantu bebangakhoni enhlitweni yabo bebangakhoni kwenda njengaloku bathembisile bekuze kugcumkela inkomo yebantu kumbe bawutawukhanza bathi yena bekangaboni yini ukuthi kunemsele kanti uNkulunkulu akasho njalo uthi mawugujwe nguwe lo msele yathi yagcumkela lenkomo yebantu woe unto you. Bathi ke kwabehlula labantu uNkulunkulu afuna kuba nebudlelwane nebantu bakhe angajabuleli kwehluleka kwabo wasuthi ngidawukwenda sivumelwano lesisha. Ndakwenda sivumelwano lesisha. Lesivumelwano lesisha ke angibeke kube kunye lamuhla ngaso kuthi lesivumelwano lesisha sibuyela ke kumaHebheru sahluko 8 verse 10. Uthini maHebheru 8 verse 10? Kulesike sivumelwane lengiyawusenda nendlu yaka-Israyeli ngetikhathi letitako isho inkosi ithi ngiyawufaka imithetho yami etingcondvweni tabo ngibhale etinhlitiyweni tabo ngibe uNkulunkulu wabo bona babe sive sami. Yes. Ku Jeremiah 31
verse 31 kuya ku 34. Simakadzo uthi sikhathi siyeda lapho ngiyawukwenda khona sivumelwano lesisha nendlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Lesivumelwano singeke sifanane naleso lengasenda naboyisemkhulu ngesikhathi ngibamba ngesandla ngibahola ngibakhipha eGibhithe ngobe basephula sivumelwano sami nome ngangiyindvodza kubo kusho Simakadze. Yes. Simakadze uthi ngulesi sivumelwano lengiyakusenda nendlu yaka-Israyeli emva kwaleso sikhathi ngiyawufaka umthetho wami etingcondweni tabo ngiwubhale etinhlitiyweni tabo ngiyawuba nguNkulunkulu wabo bona babe bantfu bami. Sekuyawubade umuntu loyawufundzisa makhelwane wakhe nome indvodza ifundzise umnakabo athi yathi Simakadze ngoba bonke bayawungadi kusukela kulomncane kuye kulomkhulu kusho Simakadze. Amen. Amen. Etikwetindvo letinengi lesingadisho ngicela ke ukuthi nangale kumaHebheru sahluko 8 verse 11 lo mbhali ukhotha lokhu lesikuthola la kuJeremiya ngobe ngiyawubathethelela bubi babo tono tabo ngingasaphinzi ngitikhumbule lo mthetho lengitawenda utaba senhlitiyweni yabo. uNkulunkulu wethembisa kuqala inhlitiyo lensha than umthetho lomusha. Uthi angakabaniki lo mthetho lomusha utabanika inhlitiyo lensha ngoba inkinga ayikho emthethweni isenhlitiyweni. Uthi ngidawukhokha inhlitiyo lelitshe ngibanika inhlitiyo yenyama. Ngiko ke mase ufunza liBhayibheli lithi uma umuntu akuKristu usidalwa lesisha. Kwakuqala kwedlulile. Ngiko ke mawufunza incwadi yaPetru wesibili sahluko 1 verse 3 na verse 4 kumbe singalifunza lelo verse lelo. Petru wesibili sahluko sekuqala verse 3 na 4. Ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudzingako kuze siphile. Simesabe njengoba simati yena lo wasibidela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. uNkulunkulu wente njani usiphe konke lesikudzingako. Esingisini likhuluma ngekuthi he gave us a divine nature. Kusho ukuthi uNkulunkulu usiphe inhlitiyo yekufuna kwenda inzando yakhe. Usiphe inhlitiyo yekufuna kwenda inzando yakhe. Lesivumelwano ke lesisha singcono ngalokuthi khona asinikwa liBhayibheli as rules. Awuthi mawuphendvuka unikwe imithetho ungabulali. Angithi uyakholwa bovuka ekseni nga12 uthandaze. Angithi uyakholwa ubohambela labagulayo. Angithi uyakholwa. So mawuphendvuka awunikwa imithetho kepha kuthiwa sewungumntfwana waNkulunkulu. Unikwa inhlitiyo yekufuna kwenda lokuthandwa uNkulunkulu. Awubalelwa imithetho. Awusayi kuyawuhlaliswa phansi ukuthi wephule muphi umthetho nje liviki lisuke phansi. Makhelwane wakho umphethe njani? Wena uthi phethe njani? Wena noko akusho ukuthi diphathe noma kanjani. Kepha mase siphendvuka asithathi imithetho masiphendvuka. Masiphendvuka asingeneli indlela yekuthi kuthandazwa kanganani
kumele ngithandaze kanganani. Asithathi imithwalo ngalaba emagama, kepha sisuke singena ebudlelwaneni la singeke sikalwe ngeperformance kulobudlelwano. Mabantu bathathana, lo babe uyaye angathembisi lo maki, noma angithi lo babe makathi ngakondla ngidakunakekela, praise God, hoping uyadiva, ngidakondla ngidakunakekela, ngikujabulisa, bese nalo make ngidakondla ngidakunakekela naye makativa, bese ke mase bahleti le ekhaya sebathathene, abahlali baphethe letivumelwano. So uyabuka, uyangondla, unakekela, nalomnye uhleti ngalo ubambile uyabuka, uyangondla. Letivumelwano atihanjiswa ngilokutiphatsa, tihanjiswa ngilokutsandzana. Ukhanze sewente lokondla nekunakekela, hayi because of the vows but because of the love. So lokuthandzana ngiko lokulokwenta ukhanze sewukwenta lo nala ekholweni ke asivuki sishaya inhloko uthi Nkosi namhla ngeke ngibulale, mawuhamba nje uhamba ugadwele ivesi elithi ungabulali ungaphingi, uhanjiswa ngiloluthando ukuthi Nkosi ngenxa ukuthi ngiyakuthanza. Lo mthetho sokuphi sewungekhathi. Niko ke lokwenta ukuthi lesivumelwano lesisha sibe ngcono kunalesi lesidzala, ngoba angiseluswanga ngumthetho wangaphandle, sengeluswe ngumthetho wangekhathi enhlitiyweni. Uthi Jesu makabutwa athi ngumuphi umyalo lomkhulu? Uthi Jesu ingithu, thanza iNkosi uNkulunkulu wakho njengalokuthi uthi thanza iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhlitiyo yakho yonke, ngengcondo yakho yonke. Akasho ukuthi ubogada lisabatha, akasho ukuthi ubogada uthandaza nga12 onke malanga, akasho akakhokhi imithetho nemiyalo, kepha uthi umthetho lomkhulu nyalo, thanza iNkosi uNkulunkulu wakho. Bese wesibili uthanza amakhelwane. Mawungayibuka yonke lemithetho le ku-Exodus nakuDeuteronomy nakuLevi kumbe nakuNumeri, yonke lemithetho leyo ihlanganiswe ila kunayo imithetho lengu2. Mawufunza Exodus 20 kusuka kuverse 1 kuya ku4 mangikhumbula kahle, lowo mthetho ukhuluma ngekukhonda uNkulunkulu. Bese kusukela ku5 kuya ku10 lowo mthetho ukhuluma ngebudlelwane nebantu. Ngiko ke Jesu sekathi umthetho lomkhulu kwecala uthanza iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhlitiyo yakho yonke, ngengcondo nangemandla akho onke, bese uthanza amakhelwane. Akasasho ukuthi mangabe kukhona emashwa ubobuyela uyohlaba utothola ingadi, akasasho ukuthi uboti hlambulula ngeliswayi. Lokho kusesivumelwaneni lesidzala, kuhlambulula tindwo, kulungisa tindwo ngeliswayi nangengadi, kusesivumelwaneni lesidzala. Kusho ukuthi ke umuntu losebenzisa luswayi nengadi uthi lengadi yaJesu angiyifuni, i-useless scheme, mina angiyiboni ngisebenzela. Noma angasho kuthi Nkosi noma yini lo yishoko Nkosi ngidawuyenda, noma yini lo yishoko Nkosi ngidawuyenda, kepha uma ngabe lo muntu angakati misela ukuthi emukele sivumelwano lesisha lesentiwe ngengadi yaJesu, uhlambalata liqiniso lelethwa ngumoya longcwele lothi
nyalo uNkulunkulu usendele isivumelwano lesingcono lesisha sona sisebenta ngekukholwa asihambi ngekubona kulesivumelwano sihamba ngekukholwa masiqhamuka ke lesivumelwano lesisha nitawukhumbula indzaba ya Rebecca maka yawushada na Isaac kuhamba ingceku ya Abraham uyomfunela le ntfombi masabuya makathi uthi uyambona Rebecca ubona Isaac so yabuta kule7 ukuthi ngibani loya so yamtshela ukuthi hayi nguleli jaha leli lo Isaac wase uyehla watimbonya base sebayahlangana ke sebayahamba lesisebenzi besilamkhathini wabe sewuphelile umsebenzi waso uthi ke lekumaHebheru uNkulunkulu bantfu batawumati ngeke basati uNkulunkulu loshunyayelwa ngoRichard kepha sebatawuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wami hayi wemfundisi esivumelwane lesidzala bekumose nivile kwathiwa Mose akube nguye losonzelako labanye abasonzeli babe khashana sivumelwano lesidzala sisikhweshisela khashane kepha sivumelwano lesisha sithi sonzelane ngesibinzi endzaweni lengcwele nemukele umusa wekusita ngesikhathi lesifanele wonke sivumelwaneni lesisha wemukelekile ungatatela uNkulunkulu ungeva ngaye mangishumayela kepha nawe ungatinambithela lo uNkulunkulu utatele wena ungasasho ukuthi uNkulunkulu waAbraham naIsaka naJakobe kepha bese uthi uNkulunkulu wami amen ngicela libandla lisukume sitewuthandaza masimbonge siyamuthanda hallelujah blessed be the name ungatatela lo uNkulunkulu uthi ngibide ngidawusabela ngithi ngila noma ngibani lombitako live lenkosi ukuthi uyawusinziswa lo yawukhuleka kuye kulo uNkulunkulu lo sita ngekukholwa asiti ngekuthi yini lengiyendile asithi ngekuthi ngente kahle Nkosi ngakho ke ngibhadala sivumelwano lesidzala leso kepha live lenkosi lithi sonke sibusisiwe ngato tonke tibuso tamoya ngekuba kuKristu angisabusiswa ngoba ngicaphele 1 2 3 kepha ngibusiswe ngekuba kuKristu senginikiwe inhlitiyo yekugcina umyalo kaNkulunkulu sekulula angisagadwa ngilokhu ngaphandle sengigadwa ngilokhu ngekhathe enhlitiyweni akube langa kuloyo longazange kumbe impilo yakhe ayinikele akube langa la khona namhla uthi Nkosi Jesu ngivuma ukuthi wena ungumsindisi wami mawenda leso sivumo leso sinqumo enhlitiyweni yakho
ungakayi ngisho kuyawuthandaza ngalesibili, ungakayi ngisho kuyawuzila, washo leso sivumo ngekukholwa sewubalelwe ukuthi ungumntwana waNkulunkulu ngalokuphelele. Makabongwe Jesu. Well, we praise your name, Lord. Yes. Babe wethu longcwele, sibantwana bakho ngekwehlukahlukana Nkosi. Kumbe sinabona embeza nabasilahlako ukuthi ungasho njani ukuthi ubusekile kanti wehluleka kwenda lokhu nalokhu. Loyo nembeza wesivumelwano lesizala. Kepha Nkosi sibonga inhlitiyo losipha yona. Wagezana nembeza wethu ngengadi yeluwundlu kuze sikukhonde nganembeza lophilako. Inhlitiyo yethu ifafatiwe ngengadi yaJesu leyenda sisonzele ngesibinzi. Kungakho Nkosi lamuhla ngithi wonke lokholwa nguwe ubusisekile, hayi ngetendo kepha ngesendo sakho Nkosi sekuthi nikela wena. Wasifake sivumelwaneni lesisha kwase konke kuyedlula kuvela lokusha. We bless your name Lord ukuthi impumelelo seyisime la, isime kuwe Nkosi, iphelele kuwe. Wena lothi ngeke ngikushiye, ngeke ngikulahle, ngeke ngikuyekele. Ngiyakholwa Nkosi uyawuthi bonakalisa kuloyo lowethembele kuwe, uthi bonakalise uNkulunkulu lobambe waqinisa esivumelwaneni sekunakekela libandla lakho. Kuthula kwakho Nkosi kuyawulondolota kusukela kulomncane wethu kuya kulomdzala nasebudzeni baleli viki. Siyabonga kuphepha nekusiphumelelisa egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Singahlala phansi.